Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Segmen ini Bang Robert TV akan menjual tanah. Dan inilah spesifikasi tentang tanahnya. Dijual tanah lokasi Tibang, Banda Aceh. Luas tanah 10.200 meter. Seharga Rp500.000 per meter. Bila berminat, hubungi Bang Robert TV. Dijual tanah lokasi Tibang, Banda Aceh. Luas tanah 10.200 meter. Seharga Rp500.000 per meter. Bila berminat, hubungi Bang Robert TV. Dan kita saksikan video klip Bang Robert TV. Seperti apa video klipnya guys? Check it out. Oh angin
Dan sampai jumpa di segmen berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.